Mwaramutse neza. Uyu munsi ku itariki 6 z'ukwa 10 tugiye gutangira kandi gashinga gatoya keza kabarika. Tugiye gutangira ubuhinzi bw'amashu. Nkuko mubibona hano bari gutegura intabire yo kwinaza amashu tuzatera. Turaza guhinga amashu ubwoko bubiri. Ubwoko bubiri bw'amashu tuza guhinga ni ubuwumba busanzwe bwitwa amashu nyine duteka abanyarwanda benshi. Ubwo iyi ni ubwoko bwa hybride. Ni hybride y'amashu ziba nini cyane. Turashaka kureba koko ziba nini nkuko abazikoze babivuga. Hanyuma tukanareba ko ku isoko zikunzwe, kuko batubwiye ko hybride niyo amashu yasabagiye usanga zitajya munsi mu giturage y'amafaranga 50 ishu imwe. Icyo gihe niyo zasabagiye, kandi murumva mu giturage aba ari menshi cyane. Ubu bwoko bwa Siova ama hybride ni menshi cyane, nkuko habaho imodoka ugasanga hari Toyota, ugasanga hari Benz, hari Volkswagen. No mu hybride rero inganda zikora ni nyinshi. Ubwo twabonye ku isoko ishashi ya grama 10 twayiguze 5,000. Twabiguze i Kigali, harimo grama 10. Ntago tuzi neza nk'ingemwe zavamo, ariko tuzabimenya ubwo tugiye kubikora. Nibyo duhereho, ni nkayo mafaranga ya mbere dutanze kuri aka gashinga k'amashu 5,000. Turahinga, turanagemeka izi sukuma wiki. Sukuma wiki ni amashu atabumba, azamuka, ugenda usoroma amababi akazamuka, ashobora no gusumba umuntu ahantu yishimiye. Abanyakenya nibo cyane cyane bayahinga bakanayarya. Mu Rwanda umenye batayakunda, ariko usanga ari uko kutamenya wenda kuyateka. Sinzi nimba muzi hariya kuri Kaosh abantu bajyagayo cyane, nanjye najyagayo ngiye kurya sukuma wiki z'abanyakenya. Ziraryoha, zifite ukuntu zihumura, ariko twe mu Banyarwanda mu ngo zacu menya tutaziteka. Gusa ngiye kuzihingira inkwavu zacu. Nkuko mubizi zikenera n'ubwatsi, kandi nk'igihe cy'izuba cyangwa se igihe bwashize, ubwo zirya usanga bigorana kwirirwa mu misozi umuntu abushakisha buhiga. Izi rero aka gashashi nakaguze 1,000. Nazo tugiye kuzihingira inkwavu zacu, nizo tugiye kugemeka, ariko natwe tuzajya tugerageza kuryaho. Ariko sinzi ko ku isoko wazijyana zikaribwa. Zitwa sukuma wiki kuko ni imboga zitabara cyane. Ni ijambo ry'igiswahili rivuga sukuma. Sukuma ni ugusunika, wiki icyumweru, ni ugusunika ibyumweru. Ni imboga zidatinya izuba. Ni ukuvuga ko n'ahantu hatagwa imvura nyinshi zirakomeza zikahaba, kandi zigakomeza zigatoha. Ni imboga kandi zitubuka, kuko ugenda usoroma, kandi zibaho igihe kirekire. Zishobora kumara, hari zo nateye ngerageza zamaze amezi 6 nsoroma, zigera naho zinsumba. Murumva rero ko kubera uko kuntu zirama. Muraho. Ubu rero twavanze za mbuto. Urabona twatugemwe twa ya mashu ya hybride ni ubururu. Tuvangamo ivu hanyuma n'itaka, kugira ngo mu kuzinaza zitazabyigana. Hano rero twagiye dukora imitabo yo kugira ngo umuntu ajye abasha gucamo ari kubagara cyangwa ari kuvomerera. Murabona ko bakoze utuntu tw'udutabo, hanyuma babanzaho ifumbire. Tugiye kwinaza rero hejuru y'ifumbire. Ifumbire twakoresheje ni rivanze n'ibisigazwa by'ibigori twahinze umwaka ushize, byeze mu kwa 3.
hamwe na rya fumbire ry'inkwavu nk'uko mubizi. Murabona ko inkwavu zacu ziri gukora akazi muri wa mushinga wa mbere w'inkwavu. Ndetse nitumara kwinaza turaza no kuvomereraho amaganga ariyo mubona muri iyi jerekani, amaganga y'inkwavu. Ubwo ingemwe zacu zizaba zimeze neza. Ifumbire ni ukuyikwirakwizaho ku buryo utabona itaka mu mitabo yacu hose, ku buryo utabona itaka. Noneho rya vu rivanze n'utugemwe bagenda batunyanyagiza hejuru y'ifumbire. Murumva ko imbuto zacu zizashinga imizi mu fumbire, zizaba zimeze neza cyane. Amashu ya hybride tumaze kuyinaza, muri kubona turiya tuntu tw'ubururu, murabona ko dutandukanye bihagije. Dufite amahirwe menshi yuko inyinshi muri zo zizamera. Nyuma ukarenzaho itaka, agataka gakeya katazarushya imbuto kuzamukiramo. Hanyuma nyuma yaho tuze kuhasukirira dukoresheje amaganga